Babsong pai disting dina hanya tesa ketal notification nali jamnai on notification ka Tripura Tribal Areas Autonomous District Council bukhaktai hanya tesa ketal notification angkuri phajau ka 24 tarik 6 March 2022 sa notification ko ka wagin interview maidme talangjaknai post hingkai post graduate tutor te graduate tutor te undergraduate tutor 11 March ni bagi tiklaijaka 2022 te 23 ni bagi purely contractual basis abo wagin interview on kha 29 tarik June 2022 ni simi 2 tarik July 2022 office time interview marnai 10 am ni simi jaga hangkai o jaga sikla bhavan TTAADC khumulung a jaga interview ongnai o jaga boroni post phunukjaka post hingkai o jaga naidi name of subject for the post o jaga English tongo kok borok mathematics chemistry physics biology history geography total o jaga 15 jon post kokha khoroni tongo geography hingkai khoroksa qualification o jaga master degree khlaijak hingkai o jaga interview rimanai pe jara TET pass hungjak ba 5 bosor teaching experience English medium ro phungjak te kok borok knowledge tongnai borok hingkai tesa boroni tesa sujok tongnai beton hingkai 17000 khlai rijaknai hingkai obo hingkai tolani hingkai graduate tutor ni bagui hingkai o jaga naidi BA BCom BSc pure BSc bio B physics education science computer arts music yoga o jaga BA ni hingkai 18 jon ka kokha BCom ni hingkai 6 jon te o jaga baksa 2 jon khai tongo total o jaga 50 jon post kokha o jaga hingkai bachelor degree pass hingkai no interview rimanai hingkai jara TET qualified khaijak ba B.Ed khaijak 5 bosor experience ganang obo hairok ba engineering computer science obo hairok ganang hingkai o jaga taisa boroni sujok tongnai borong taisa sujok rijaknai beton hingkai 15000 khe rijaknai hingkai undergraduate tutor ni hingkai 12 pass khe rimanai o jaga total vacancy tongo 35 jona o jaga hingkai class 12 pass hingkai o jaga interview rimanai jara science commerce arts having DLED tongnai ba 5 bosor teaching khlaijak English medium school o knowledge kok borok je knowledge tongnai borok taisa preferable rijaknai eba sujok borok taisa rijaknai beton hingkai o jaga 12000 khai mannai hingkai age hingkai o jaga age phunukjaka 18 bosor ni simi 40 bosor jora o jaga nalokjaknai jara ST SC borokni bagui hingkai 5 bosor sorkarni niyom onusare sar tongnai borok o jaga 45 bosor porjonto o jaga interview rimanai 31 tarik 5 March 2022 by age mention ma khainai hingkai o jaga application khaina bagui form o jaga rijakha o jaga photo fix ma khainai te o jaga bungma sinai je ning post ni apply khainai a post ni o jaga tick mark ridi te o jaga joto fulfill khlai address rok swiwi date of birth rok joto je oro sanmani abo swiwi oboni logi o document fix khai interview foro ma thangnai gasukno haino hai tesa jotono no hambai।